Hai menaze ting choma I zaiklum namai ka pekeu hzi kreuze madai ting kum changna jang kaije madai dammai ting chwa kidere insa Olia gaira dali North East State Manipur Kangpokpi District ya Kangpokpi Police pai mina hang madai miza teu khakleu bige kakazau me kim gu hanam kya spy arambai tengol mina hang namza Manipur Police mena nim nlei zakat chedlei zai panai jiza thaiba ngamba sanauzam patingkom kaije mingeu zai mina hang kya jiza moirang them bobo patingkom hadai kaulei za salei zain kim gu hanam kya spy gdi teuza panui tak siame arambai tengol mena Kangpokpi Police mina hang madai miza nim teluze beuze langmi ham gai bele zakat chedlei zai chuna Manipur Police pai meramena investigation luzela mui zai chige kakazau meze nimra hangedu operation du teularele zakatedle zai makda bige security forces pai mena KYKL hanam kya spy mina hang kat bazi asem netaji singh zedu nimle zedu katedle Zane North East State Assam Demaji District ge Assam Police Sipai me min hang de set me bo zemena me te makbe bzi chi makbe hapa te gai luze pnui hang ge I makze hereu bi zela le ze kachule zai kakle be pet beze 22 APBN kem Phanbari Assam Arunachal Pradesh gu namrai te bam taigele ze kachedle zai mina hinket officer a teugai luze nruidu nruika ta sangdale zakachedle suppose jigene pnuja crime logya local medical facility gene ka teledalis du telemi chilakti za demaji civil hospital reheki ge te wangai za officer mina hangkat a reu gsang di za bachu ICU ge kai zelale zakachedle zai chiga Assam police sipai me teugai be zemana me teumak ba bzi chimak ba hapa ndai ko pa me ka chebe chil ra hange za investigation lulale zakachedle Zane North East State Manipur ge hanai kum ting kum chana jang khaije madai class kreuzik na exam kai loilu bugu result janai ka pekeu zi kreuzik chum hama mai ge liadele zai Manipur ge class kreuzik na go exam chu khami be pass percentage hanai kum ting kum chana jang khaije madai guza 97.63% le zaka chedle zai private school le siki ge a government gu school le siki ge na pass percentage exam chu khami be za kile zaka chedle government higher secondary school ge na hanai kum ting kum chana jang khaije madai class kreuzik Nago exam chu kwami be pass percentage 95.49% leja che zena private go school le siki gena exam chu kwami be pass percentage 98.18% leja ka chedle zai Manipur ge class kreuze nago exam kai bi ge stream ka cham cham bam ge stream ka cham cham gena exam chu kwami be railang be first position ge wong bramza science stream gena malen ngan bi laisram pui mi lesina me comet school changan ge gena leja ache art stream ge tokchom setiajen pemi enlighten knowledge higher secondary school sangak pham ge na leja ache jana commerce stream ge na railang ba first position ge wong beja aina norem puimi kakching higher secondary school ge kaktei bi kau na leja ka chedli zai Manipur ge hanai kum ting kum changna jang khaijam dai class kreuze knago exam khaime plana examination center haikya ja kreuze ket ge mina chang him reziket student leisi na me class kreuze knago exam kaile zaka chedle za exam chokami be pass percentage plana stream le nagu 97.63% le zaka chedle Zane North East State Nagaland under Peak District Chuzuba Town Road Garim Puiki Chunat Leuze Black Topping Kai Teze Bambe Imak Zigene Kai Mira Zaitle Mira Hange Ki Wang Blam Ge Nagaland Gu Advisor for Civil Administration Work Division and Texas Kudicho Kamone Close Kamed Rahang Rangaile Zakachule Zane North East State Assam ge Padma Sri ngobe pui biru balar raban znai ting chua nse squeeze minin kaise ka chum aigum bi hi gena pakring be sau gaidele zakat chedle pakan rabe cancer rate katle bam State Cancer Institute Guwahati gena zai biru balar rabaza reheuki ge te wangai bi ge du chut le rahange papung be cancer rate stage ka chum changdi dele zakat chedle
Zane North East State Manipur kime ke babam Imphal area ge Anui Naga me zate kakle blam ge ne zane Anui Naga me lungka hre blam ge Manipur Naga Youth Organization MNYO mene penilunga lagze sa chuze warning pe dele za MNYO mene ai po lam ge ne do ro du bam dele tatiba pe ke zikru ze kana mai Tharung Community Hall Imphal ge ne Anui Naga me Imphal ge klobam ge psuite me Naga Youth Club ge leaders mera me ze ngolu ze Zainderam ge hanai kum changna jang kaizem dai gdi be pam dai be face Lok Sabha election parliamentary constituency rex quizzes rok state bana union territories kreugens naik pekeu zikreuze chum mamai ge bam ge vote kai bi hi loi gai be hegiria ka chang ge vote kai tati beza 92% pe reirun lei 93% kamalei zakachedli Zaina Central Board of Secondary Education CBSE mena rang bagai ze class crib nai class crib ze kanagu board exam nai kum changna jang kaizem dai gena kaizem mingegu makum changna jang kaizem mingeu kana ke ji crib ze mingeu ge bam dai gulei zakachuli Zaina CBSE mena academic year changna jang kaizek chum gena kaizem dai gudun nai ka peke ji crib ze chum hamma mai ge board exam result ze rang bagai dele za exam chukami be official mena sa ze mpui mi exam chukami bu percentage ze 91.52% mpe mi gena 6.40% na hulei zakachudli zane student le si namra me exam chukami bro gena du 95% score tu changme plana minna chang kaije madai ze hangrek sruk ze deset mlei ze achudli zane 90% marks score tu changme lakke ze changkhreu ze sruk ze haike ze hang hadai ze mingye mlei ze kachudli exam kai mriak plana examination center changsna ze haike ze ngkai ze sruk ge minna lakreu ze sruk ze chang kai ze ket mlei ze kachuli zane Mumbai gen znaik pekeu zi kreu ze chum mamai ge tingrui chize rui zai tingkai chibe gui wangje bot gdi be da ze bambe ba ke bigene minna hangmadai me chai di zai hangringeu je skui me ka hazam dele je kache dele zane Maharashtra State Go Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ne chige ka klebe petlam ge kamedra hange high level mezel langai dele je du kache dele zai Maharashtra State Go Chief Minister Eknath Shinde ne du minna hangket ki chai di me ki klagge langmingeu ka charang kang pera hange du kamkeu ga indele je kache dele ai gena na mai ka pekeu zikreu je madai tingkom chana jang kai je madai dam mai ting chua ke dere insa pa uzal loi gai dele pe gai zai king gai ni mile ne je to dele